for Bosomede da yet or so edunsia memoha memoa ba meda se de edu so no Adom TV Premtobre Kasee nsema hodi ato yembo ase aboabo no don hwe ba kontem de nyina so mo hye nso se DSTV channel 280 Go TV channel 178 SMP ubenya bi na wahwe na de obetie bi ene se about time beboro oha ena watumi agitwi ni wo makohye not all ya wo kohye na wape baby a wo ma ne beko wonto aso suku de ka ne se self placement no sanso na fulani fo nka bomu kwa wo mamu kire mo mu nua ba ko susu se o manfo bi etwa ne tiri wo maame krobo no wo gitire no na wakwakwapa ne krabre sanso ena beto dwase uko gomwa Easter 1D1F na se companies ahodo hye ase ni bi factories ni bi no mako 9 na se afiri adwuma ase adwumayefo gumu a wo yi adwuma kama pa we ene nsem ahodo bi na dɔvre ba kontem mede som wo kai se Premtobre Kasee beba sanso eno bi ma so nsem yede ebeka ho ahofafie classics by Mama G Empire or Madina Rolling Circle odo na ahyematare wo hia me ayafra me anochewa ba adwa se wa mbesia afensem ni nchemu na mede to so ama ojimekwa ya pa no mamu so nhwe ngmasua ho nsem so Ghana Education Service no ede betu January da se wo mo ede ye enkoda no a watcho BC ye wie ntu asusuku ahodo a wo mo kɔ no wa place wo mo no wo de aba abontinti abata mo de na wo wo ba nya school no na wo se mo nyina mo kohia mo bia ba ko na afa mo kɔ ye self placement na ebetu odwa se enkoda no 37000 ni akire ena wo mo anya school na 165000 ni akire so ena wo mo anya school na so ha mo nkyem aduasa ene akire yenkɔ ahoma so yenwa be makojo mensa abrampa ene edi akire yenhwɛ se akoduru se kodwo ma hen meje odana chwaba wona wona atwo sabre abatan no ma eba ye no mpanimfo atimi ahwe bi no mo mokɔ ebi so guso eba na ete sei ana chwaba fiti na pa ye ba ha na se ehwe ipadoma wa ba piedo ewo na atwo ha na vesi o se woni so ka che ye complete and the Ghana Education Service was a part in there area of 2022 private and public mean anu what say na one school I was 1 to 3 na today maybe can akano ona when the school no what is placement na bidim school wa na chwa with the school na so what is the school na we ya no one pay nti orba na wa hwe dem pe fu tuma abo na wa sister school na this is mean chira ha dem no odo ha ipa pi na o ha what there maybe a school na was 1 to no o we chi nti wa hwe dem pe fu Vermont school are open middle school ha school no wenya bi kra ano so o hwe there obo hwe na wa man bi no bi school wa school no wenya no o se there on pe no na open school a wa gisin nti wonyina o ha wo hwe na be fashion na wa show na e bi say there sem painful wa hwe bi no ama for ba na worko nti say e be bodu ha say ya ka say za e ba na o placement print out na eye no another o result print out na eye no na be fa ka che order to school e ba san e be there wo ba no okọ wo echi na fa paper na ma won te e ma hona na wo ma won le ba san there le ba se echi no bona kwa check there sakai no waye the national deputy coordinator other free teacher secretary no in charge of resolution center no a first coming says in common or the 2 year name there to tell what is the main purpose in chair there so what is you know you no no alcohol baby what you know no I shall not obia or the fata there obey sakai man no I sakai no or that man it says when you try sa oroko so hayi ba na warba minimum oroko no na binim so river e na to ha na enado do se na mpanimfo de asi hodo ma na akopem sa akoda bia benya school no o mbekwaso awo ho a anacho baza wa me ya so ati le aha no wo ha for the next 2 to 3 weeks no if you find that say that pen echi na se wotu ma so obia na hawa ha center no obi close me down say that pen ba say echi na se we ya wo kwana obotu mu afada nti kapem de how no man for the ban wo bohwe na waso ni nyina no anya za resolution center na we bu no obo close ni down na say ya na placement for serious investigation for that year because we entrance na wa church and them as abubo ho there the exercises were free placement is not for serious na wa church both the giver and the taker no say
e discuss will be a no obetua no obekini na so ohun kwanda obechi won nti the announcement ni say on mu aka na worka e wo ha na nde afi so za oyeso no ko ohun de afi etwetwemu no na e ba nhyɛ de hu police fo bebire wo ha na afi ze ehun de police fo kan tuma Ministry of Education na Ghana Education Service we see ewo na to ha no ehun de police fo kan ho a wo hyehyɛ won atara wori hwɛ de afi bokɔ wizi na sa osi after etwemu amanfo twetwe ska kasa nsana wori ma school no now no ebi enti nchezu we nkyerɛ haza nzamo record ne de bebire Kojo Yadase ene amane ba wo the free nat hall abrɛ abusua Kojo Mensa Abrampa wono na eye self placement ekoso nat hall said abatan ne adesuafo de adwumayefo kono no wode mu nhyemu abrɛ yemfiri hɔ na afa yenko bono mantem no emu German South Mensa no emu ne hɔ na abehu Zezera Presbyterian JHS na reho sama afiri hɔ ba de sɛ ene yesukuu no dan wasi hɔ no mframa bono kwada etimi bugu nkwada so eno kwa da ntia chachefo nye baabi a wote se staff common room nti enua hodo e wo school no ho no e ho na chachefo di table ni nkonua si a wote ase a woye adwuma ne wode ade hwede to mpanimfo nim se wosrada omaye won madom Saadaya sese enumu ena adesuafo e Zezera Presbyterian JHS ekosua mu ade e German South Mensin mu obono mantemu no atete apansam kra ode mo ena ahyehye efom ho no mu a empoma no nyina atutu afei edan a wotemu no nso eso apa ye mu ama adesua ne adekire enkoso adesuafo e bi ni Adom Kasee etwetwe nkomo ekire se abribia wo besuku dan mu a na won sulu gujame sanse wonim da nsuo beto a ewia bebo dendenden a wontimi entena edan no emu Ye school ne de ne tebia ne de enye kama ye sili ni nyina bubu ena nzuo so to a egu ha ena mboma ne so hwini apia so etindo ye wo ha mponche ye pon ye kwa mponche ba bani ni gu ha enti ye school ne tebia ne de enye enti ye pese be kura ne foforo mai ye nzuo to a otinta ha ise afeso mboma ni ne mboma no so beblenye haya tutu yesu mendi so tutu fanwan class so ha tutu ne dano so ho atwitwitwiri ne sili so onye ndi e pese ho be kula no mai Solomon Bafo entry ene yesu ku panyini eda Zezera Presbyterian JHS ano odi to just assembly ne baba ye wo mo ahase sanka osiesie dan no ama wo mo nanso eni gina ena ojai eto ho no mu a ede wo haw ebre wo mo how I was school ni de doso momo amobai mo ahu said ye build na city timre bi na MC de betre so the ama contract until almost start free a lower class of form 1 ono so be pass so abe boss no be pin ne ye hu ba bi de ekọ ne de eba teacher for eba ye ni ba bi te e say ye office ne bia ya mo beto ya asie haya ne ye transfer to a yise ye force kokan kra no dan no so nso to ne semframa no bo free say ya mu nyina afoa titrofone 2 class no middle class no omo apaso ama famba bi da ho a nchense nkata wonti won de anytime bia nso kra pete kra se wo nyina afoa ti ama ade kire ntimi nko se de se ekoso yemfiri hɔ no ne yɛnkɔnsɛm foforo emu eku a wɔfrɛ wɔ ho sɛ Tabita Polaku International Ghana etwa de tua na ɛsɛ no yɛ Fulani fo no wɔn nyinaa nka bɔ mu kuo na ɔsɛ bɛɛ na wɔtwe miɛnsa ntɛm ni na mentɛbi ho asɛm a ne homere so maame krɔbɔ na ɛno yɛ kuafo Fulani fo na afɛ aposi fo ntɛm na ewi ase no Fulani fo mmienu ne firi mu baako nam tuo so ɔfoforo ka ho nso susu sɛ nipa bɔnfo bi etwa ne tiri saa bere deɛ Fulani fo ni nyinaa ba no de ne kyerɛ mu a saa tire no nipa bɔnfo twa yɛ no wɔgye wade ebe na watwe miensam wani na mentem me ho ase ema ne ho so ewo akuafo Fulanifo ene apolisifo a wonom ewo maame krɔbɔ ewo kwawu Afran Plains North Mensin mu ewo epoye mantam mu na bra Alhaji Yakubu Musa Bari ya ye trɔtrɔfo ema Tabita Polaku International Ghana chapter ene Adom Kasee amani boni akwasi dwamena etwetwe nkomo no na ode to n'animu sɛ wonom ede won petition ekoma soafo a wo hwɛ epoye mantam no so ewieye no na soafo ne de to wonum anim sɛ Fulanifo mmienu na wonam saa basabasa no so ɛhwere wonum nkwa wɔbɔ baako tuo na baako nso wotwa ne ti na sesei nia wonum etwa ne ti no wonum pɛsɛ won saka sɛbɛyɛ a wobetumi ayɛ amamre apɛ no korabre
owura yi etu fulanifo a wonom wa Franplains nyina afo se asetena mu no wama asomdue emmra honom na wode ato IGP ne kebe omufo nyina animu se ensensem ma yekoso no se wonom anhwe ampe ho asem anka de a wonom akasa be famra no ahye wonsem ye tu ye cross fonofo omunya abotre but ebedu bre no se aban no em protecting and protect life and property no ye hunu wo ye fulanifo ye be protect ye ho. Yes, ye be protect because ebia we hu say oba wo di sekan ana aba eba meso meka so wo ye ko a meka ko report to police me di mra be me fa mra kwan so na so me fa mra kwan no so na me hu fa so a eba so ana me hu tinitini e wo mra no so a me hu na oba me so me boa me ho agina ho me ma wo me bom kwa na wa ko so take me petition so me say IGP on effective investigation omo amoko effective arrest no e ba ne sena san timamni no ewuye kwan ben so na ofa owuye eye police fo no na etu ne tio ana se ono na otu ne hu tio ana obi na atu ne tio ye pesa no kre no endedi because sa asem yi na e de sa samsem nyina baaye Alhaji Rusu Sambo eye fulani hene woni amani boni etwetwe nkomo ton business na omo ye omo di emboa no eye na omo sai edin ye hwe te se nipa ya ofa mu ehwere nunkwai wonye fulani ni nipa na wodi police fo ekoye sinanka okwa akwachi nipa wa bonu na ntwie tuo nsu wonye fulani ni but se ohwa fulani fo mienu na omo aku omo yen free kwa wa Franplains na yonko Pru Westminster mu obonapo ye mantem no emu ye kwa akogina ye abase na nkroto mako be ye nsia wa abase mpotem honom a wo mo so kire se sade fulani fo ni wo mu di mpotem honom no entwa ye kra wo mo nuema wadua ne obekwafu mu no na kwabra ne dia nantua kotua faso ntie ne wo stresse empanimfo nwe no wanyi wo mo free mpotem wonte sa wo mo nso ani fulani fo di besie ni asa carpenter oboase ene nkura wodu ekeka ho no enobaya wodua pa eye buru bayire atoko banche ya ni nyina no ode ekodwaman so ekokoton enso ade ba ko ha akuafo ipa eye furanifo ene wonantwie ya wo mo ss wonfudie ene enobaya wadua ema akuafo ene Adom Kasee etwetwe enkomo ene wode tu dwase sesei wo wuranom kra entimi entena fie na bribi ya woda wonfo mu a wo bo wonobaya ho baye sebe ya nantwie emewe wonobaya eno so emwa ema wade a wote ase no enye wonde emanu bi nsem a wodi tu dwa enie waya mse nipa mo be ya ho kora nyene na mo yinum ya dua bayire ya dua banchi ya yabunu mu de ya yadwuma ya na ya akuyadwuma bayire ene banchi sese mo ba be di me banchi ba di me bayire de de ne mini sese ya me gino me kita ma 7 sa ma 7 me kita be kwan be nso me mfa so ihe nkora mo ngobokoro no sese mo kwa ko bokoro no mo kunu nyunu bia woda wuram babi mi gina wo ya mse manyu nsum na anyi yesa enwachi ena Francis Boateng ya wono ena ye unit committee chairman ene Adom Kasee twetwe nkomo etoto sere pampanyi na nadan kwa kufuado na bedi achire ene wosoafo wono ena hwe manyi bambos wo se sesei die fulanifo eye e wo mantema hoduo mu no ha adwene pa esenti omra no meboa akuafo agrek officer ya atebubu wana nene ntwie bobo we me ma me kan wo ka che so bom fatraza gu eni nyina besi nne ma hunu ho hwe ama stay afo fuma no roko de o mani abere pa nti abane mpanyinufo mesre ho bet me mpanyinufo ba ya kabenta boto abama ma me so be committee a me gina ma committee members he de be kire se be de to me se momwa na nyina mfranifo abere haye be mfiri kabenta ma boso bo ho ntobe ti ama to nsa afre abane mpanyi na jo me pambi ko duru ba gariche ba bi bet bas ye ye free hono na ye nkonsem fufuro ma ye kogomwa ismensin no emu abani swadi hunu ne se mensin bia no benya mfidi dwuma baako ewo ho de se one district one factory na kogomwa easter sabira me no kasa de empanimfo ye nhyehyeye mane mensin baako no factories mako nwotwe no mutira ye ya epiem ewo hono na sabire no obetumi akase mu mako nine de empanimfo asiate wo mu afiri ho a adwumayefo mu a wo mu ye adwuma nipa ba ye ahasa na se 300 ana waye adwuma wo mu a chese ho nsem Adom Kasee de atwise so manfo bekaye a Adom Kasee ebomamane se
aban mansini baako biya emfidi dwuma baako enhyehyeye a wode ebaaye no ukogomwa Easter emfimfin mantamu swafo Justina Marigold Asan echrese factories enso na aban esi ewo ho senti Adom Kasee bo anan se wo kwa akohwe dodo a aban awian kasa ene de wahyase eyemu adwuma yamane boni kofie je ekoye no okohunu se trisa sesi wawie less tissue factory ewo gomwa Bodumbram Rake Part Lubricant Factory ewo gomwa Kuti na Alliance Producers of Electrode enso ewo ho Sankofa Processing of Spices enso ewo ho no mu a ni nyina eboa ema mabunu no enye adwuma aye factories a wonwie ye very day energy ye no eye factory a wode ye fango Platinum Producers enso ewo ho no mu a wonwie ye Debrital Cement Processing Factory enso contractor wode contract no ema no wantimi enwie nti edan no esi ho sanso ena Macro Starch Factory so ewo gomu Adom na se a enu so wonwie ye Adom Kasee ene consultant ya woda Rake Part Lubricant Factory ano ora Jojo Benin etwetwe nkomo en wodi tu dwase sisi wo hye adwuma ase no otimi afa nipa bese aduosia miensa adwuma mu a one wo mo eye adwuma se yakra raw materials ni bi na oba na ode yedi adwuma instantly na ode yetua duties in ansa na custom for what the nyama na amehen intinka aban botuma ahwe na ebia ndwuma ohye one day one factory asen ebia se aban ebia se edwuma na kra bibia wakada o ehye one day one factory asen de yemon ebia 2 months ana 3 months ana dia bosom 9 na yen spread the payment in a month. Enwachi ena penimpa woda less the factory processing ano editu dwase wo mo hode wo yetiro any tissue ya wafa adwumayefo bese aduonum na wo ena ereda ko edi adesre eto aban enim se ebeya nkonyi wo mo emfirito a wotua no emu na mfidi a wo hye wo mo bose wode beba mo timide ya adwuma ne yie no nso onfamra emeboa wo mo. The other challenge I initially was exemption. We were told that when you do one district, one factory, you need exemption. But sometimes the processes you go through to get the exemption, you go how can change the exemption now? By the time I can now goods now I bonded warehouse for a long time. And my car will I am more than exemption I never amount. Site manager ya woda very day energy ano na edusipoku amenin enso editu dwase aye adwuma ne wo ho nchichemu eduokuna enche na wawie na sese wo hyehye mfidi a emriti ebe mu no adwuma no ebehyase so far we say the project ne kono about 90% there ye wie na fi wie na fi wie machine settings ni wie na fi na ka compound no the machine settings in there over 90%. Adom Kasee to aso eko Debrital Processing Company na sese woko ye no ko hunu se edan ni si hono mu a wonwie ye esanse contractor no amfa edan sie hu ne mapapa ena eye adwuma no penimpa woda adwuma ekoya no ene to ne kwansiri no de tu dwase senka edan yi otimi wie ne yi a ankobetimi afa nipa be so ha adwuma mu a ebeboa pa. So even with the adhesive alone, we can have a turnover of about 78 million Ghana cedis. And then which is enough. We nyina mu no na mensini krachi wogumwa is Solomon da kokwam editu dwase mensini no ewo mfidi adwuma yekuo enwotwe ya ne nyina no wo hye kwan se beboa na biebie adwuma ama mabunu no enye bi aye gumwa is factories say see ara fit be 4 years 5 years ya ban by abaha no ma ya ze hono so da ye tweme 9 bibia yi hono ma bibia yi the regional minister okay there ya district or gumwa is no yeti ayakokwa na 1D1F ye wo be is son or be 7 na bia no ayenuka nanki amani boni kofie je pese wone mpanifo da adwumayeko nkaye na no ebetwetwe nkomo nanso wo mo ne yen ankasa yankob no epoye mantem no emu atebubu amanten mensin no emu boga nkwata eyekuafo kuro baako ye wo ho nipa wo mu pa ya wo mote ho no mo bo wo mo brane so rehosem ene se ensu papa wo mo benom de be ya de no enya de se wo bie ne ene bofo kwansini be de wo ho na wo mo dante ansa na wo de gallon akopensu no kra no esutini bia wone mmoa nyina ene eche no ma wo stress mpanifo meye wo mmoa
Bogan kwanta eyekua krobi ewo nwomu ase abato bro no so ewo atebubu amantemen sinimu wobono mantemu enipa besa hansia na ete ho no manfo yi kira otwa kwantententen na kosa esutiri bi ewo honom edibi dware enum bi esan edibi eye wonfie adwuma nyina wasre assembly benefo senka wontu ensuo ema wo mo nanso wo mo enhunu hwe senti assembly member ya wo nwomu ase Jacob Bempo na Adom Kasee so etotosra ban ankorankora ni nyumakwa wodo ene wo mra hye Sada Roma, Omra Emeboa Homo. Ninsua, ye boga kwanta for ye de ye num. Nsuo ne sukura apona ne nye, nso we awe. Nti abanisa ne nsuo bia enum biom. Timbesra be na akurakura onsa wo bie se omeden. Obaye yamboa. Na nye sa nsuo we se ne ye ne nantwie ne preko ne nwa nyina num. Na ya sasa e de akonnum ananse de akoye duane. Na amtia ya sa na maye yale bebre. Timbesra ankurakura ne aben obi bia obetimi aye yamboa se omuntwa omane nye de enhwe na nye saade a ane enye enwachi kromafo bi nso de ensema hodo bi etudwa batwa ya pese abemboa ye ni nsuo na ye ni pipe wa ye ni mboa na bomunum ha we ya na yesa nti aben yesa na womboa ye ne pipe enye sa ye ni mboa ye bomunum nsuo nipa ne mboa betimi abomu anum nsuo nti we dia ban e pa wa chobo nsuo government on boa nsuo so a ensaye no enum boa nje ba be ni agum mba dwinsa agum eno na yesa e pesa sia e kwadam na yakosa nti se government on boa nsuo ama yensuo ya yenum eduru tambia yenum boa na enum sa nsuo no ena nsuo pa yenin nsuo pa ti esra ban se omba boa na omba sipa buma na yenya nsuo pa no The address no eye krom ayehyiana asankafo wonom ewo kwawu abetifin ene ne mpote mu kyeremu a said ye krom ayehye no ebe ya nkampanimfo mpene na nka hyentuadwe mekye lorry fair no wo muntum ne nkosoro sebe ya wo mukomu ebe han wo mo Adom Kasee ene wo madi nkomose wodembra shebedwane kohyia na ensemo a woka no yenhwe bi mra as well as provide critical social protection for the benefit of Ghanaians. Mr. Speaker, I thank you, the House, and fellow Ghanaians for the attention. God bless our homeland Ghana. Thank you, Mr. Speaker. Honorable members, let me remind you of the presence of a senior citizens with us in this house. We have our seniors, our parents, who mobilized under the group known as the Pensioner Bondholders Forum. They are led here by their convener, Dr. Edu Anane Antwi, and supported by Mr. Philip Boabeng and Mr. Ango Bediako. There are other members here present, and they came to listen to the minister and also your good selves on this very important matter. We are also happily I will in future be considering your request for ministers to come and brief the House with a different eye.
Well, I'm not even sure that many of you heard what the minister said. Many of you were rather engaged in personal conversations. You were not listening to the minister. It's not that the minister was not loud, but you were not listening. And I'm going to watch those of you going to make the contributions, the comments. We had students from the Tamale Technical University, led by their tutors. They just left. They were the large group seated at my right side on the public gallery. And then we also have products of homeschool. I'm sure this is the first time some of you have heard homeschool. Education is not only the formal one, you go to school, you can also be educated at home. So we have some of the products here with us. This is such an important topic that they all want to be part of. I think the students from the Tamale Technical University are back. They will all be listening and watching you make your comments. That's why I'm drawing your attention. Na so my Ghana yemra she bidrem eno no yemfi honom na afa yenko atifi mantem ahinkro ho na onse che bia na mpanimfo de betu dwase o my Ghana yenya afa ahodie no mfinhia aduresiansia mu nie na afi bia no ye be hyefa ne fa no ye di free mantem we mu afi etoso no na komantem foforo na afi die no ho na eko na eko yes afra mantem ahinkro ho no na mpanimfo ho honom afa ato ho so mansi no assembly ho se ho akohia se wo me nsiesie sonko e wo krom honom se be ya awo ba no eni bejepa 6 March ho efa no empanifo ekyerese okwakodi e wo framantem esanse dwumedie kase sei eba mantem ni monti mansi no assembly ene empanifo asinkonya ehwe ekwan ya wo befa so aboa amadwumedie no aye kama enunti wapa oxygen city promotion clean up exercise ho ntoma wo be hwase ogefo bosome de toso nsia de akosi ne dio nunum so sebeyi a obetibe ede aprapra montene na afei bronimu ate wo hwe kwan se dwumedie no ebekoso Municipal Coordinating Director ene Ora Frederick Akiti no ni Adom Kasee twetwe nkomo e de sentia o de say dwumadi be hyehye so etu. Yeah, we are very much impressed of the participation of the high level personnel that came. The objective of holding this meeting is to inform the public on the need to keep our environment clean, especially with the coming of the celebration of the 60th anniversary. We expect that we're expecting visitors into the municipality. We expect that when they come, they should come healthy and live healthy. So that we have a responsibility for the municipality to ensure that we clean every corner, every places in the municipality, so that we have a very good environment for them to enjoy. Nanusi Yape and a regional environmental officer, Ma Mr. Lakumajuro enso editu jase, omanfo emfa won ho, emehye se adwumedie emu, sebeyi a oni ne mpotemu ebetie, isanse enipa pii, eni free chichi ne bencheye ebebebie. The residents, I'm happy with the residents of home because at least they've been supportive so far, but I just want to tell them that there is more room for improvement. To whom much is given, much is expected. Already the entire country and even part of the world is aware that Ho is the cleanest city. We want to maintain. Everyone on IS and Cobra Shebijum Ebiemuna, or my Ghana, your member on the 1992 Constitution. No. A canopy faces a cobas and Marshebidjani be, you soon in the bind said, where you know, Mamma Shebidjum or Meshembra, my yedjuma was where you know, and Mambrani Mampany for be quite say, one morning and yard, I won't tune in, see what I'm not fair, such as a fatanum, one for a man on any money before him upon Sa, a boy penny collectors, avocabus, the piano, the kind of Brofmusa Sanjano, and fast will be was one now, or penny number white. Kane majority leader ewo mrashebedwem a woka ho bi a womo ene tro 1992 emrano Cletus Avoca e de abetudwa se ne ye friend se sensa no ewo Ghana mramu no womo enyin frim abro ne Adom News nsentwoni ohene amponsa etwetwe nkomo no wo kire mu se tumi a Ghana mrano e de ma mrashebedwafo se koba ne se osuafo bi etu anamo bi a ensem fata womo etoto nano womo to ne so aba no sa tumi na esan ema ho kwan ema omampeni so e de betudwa se mato
ɔsoafoɔ no so aba awie nanso me ɔmampani me nso me nsɛm a meka no eni ɔkyerɛ mu sɛ sɛ kɔba ne saa na anamo amrahyɛbadwa etu wie no ne nyinaa no ankɔ ankosi aga enti saa ne yɛfrɛ ne sɛ sensa no ɛho behia sɛ wo mo eyi free Ghana mram useless provision because at the end of the day if we agree in parliament and vote in favor of censorship that this minister must be censored and then parliament adopts that report, it still goes to the presidency. The president has a final decision as to whether to censure the minister or not. So the provision as it stands now is an exercise in futility. It's a lame duck provision. It should be final that if parliament has censored it and then the parliament gets the vote, he should go. The president should have no hands in it again. Otherwise, I mean, there's no use. It's an exercise in futility. It's a complete waste of time. What's standing simple for say and a tuja? Many all over the world, many of the jurisdictions, it's 4 years. Take UK. It's 4 years. They have elections. Take the US, huge country. President, 4 years. Take Germany, take Canada, take Australia. Where do they have 7 years or 8 years and whatnot? No. It's judicious management of your time. That's why I said earlier that we are committed to our party and not to the state. Let everybody be responsive enough to the provision of the Constitution and the interests of Ghanaians. Why do we think that you should spend 2 years doing campaign? I mean, when you win election today, then the following day you start campaigning, you start talking about politics and whatnot. We should have a law. The address was no Adom Church, my Prince, Owusu Wakwashima, near Banfor, Etched Encomo. Prince, what's it been cast somewhere and I want to ask? Trotro ene etwegumu life efri kwashiman enuanum a womo eton enua ewa ha ene no ye hwe womo a womo eton nua yi womo haw ben na womo ewom enura ye call eye cargo station a driver fo a womo twi hyen ewo Kwame Nkrumah circle ene eye enuafo mo haw ene sen ewo mo dwedi amodi yo ye da basi e dey Kwame eje. We started the Adom 1998 or Kwashima. We have one course through Sada. So I couldn't dinaro. The person didn't bring Bema Ubia with the money, penny, the man penny. So say, Wama Omaro freedom, Ubia the Ope. Say, Shebia, the Zuma, Timabufuano, to be the Roma bar, or told the Opebia. Oka se dollar akosoro oka se petrol boy di oka se lorry fare the are the fact you to be better try the whole week in akura podo obi abeto he because this car o ba beto biaro jama asitram ayedi am pa amai kofi kura ya na fact kwanya be fact so aba ho ba ama yire de mba no ayedi am ti yesire ye pedi for say omumma oman no e wo hia obu say obu ayedie because yeah, they about power. Yeah, they about control. The so we say, "Omo mo ni ko ti wa before so." No mo man nobody bo enko form. Say we market out to ade. Because of the boy dey so. Bebre so atutu mo dan mu. Say dairo or the 115 ah. Say we beto dua ba ko 120 ah. Say single ba ko and the 300. The sere ya how dey e do so pa. No how pa say o man pediro. Oma Ghana frontiers say woman no man emra form that's it raro enye boko ma yesire mo pa me kwa samba eja wonso okay madam asi ye how na menu an start ye no ho na bebre ma ye enu aton no enu no first no na ne bo ya tum 5 cities 7 cities 5 cities 2 cities 5 cities, 2 cities. But no, yesterday, ending of 2022, you two new double, say 50, 100, 70, 140. I don't say basa. Made in Ghana there. I do it with the Bia. So Ghana for Timemu for no, I buy na matimu for no, and your freedom. Because abana kasa no onimiskani di dada nti ama yenso telephone no so no obi aso aye no pay because abani diska no nti no ono timam no so no ono say so na
wama Ghana for nasoro. You say abandon to control Ghana for bi. Because system say farm adia no. Say me tom adia na abandon to can say teso because on already cry no oye kalabule ndada. Oh ye me nam ka kire wo. Nam ka kire wo no. Say na am wiase ade din. Untumi I say masa nkran de wiase adana butu ankran. Obi aye no pe Ghana. Ama ehu akire ni he nue ni ma ese ni e bayi. Se unkura be 3 billion a untumi yi 1 trailer. Aban kalabule de ye no ye nka ho bio. Me de say me na maka masem. Me na maka masem because krono no wa men na da aban bie no betuma change aman no bi. Se no Ghana fo ehu say aban bie no betuma be Ghana ye. MPP NDC wo munyi no ba pe se kura de na wo kanua na sem se se be kaba almost 2 billion 3 billion 1 trailer onye duty bia wo efiri friend say what's no be do here full trailer no so unkura 2.70 billion untumi nfa no ma no ya hawa e ba no ne ma na no din pa de na ma ne kosro sa yenim o se ye fue se no nkurase fo ko rampo no o ma sa tunu manum because mo say scanner be jiran kan ntini se kurase wo no o mutum ni board ba ko man bi abaye 80 cities ana 90 cities we kura na se o no wasan dia faka dia bankran nto first na ntisa so no o tie kura na se no to emo first no to mo bi abaye 45 cities e na o to 90 cities nti how say ono so dua no onso pa no ontum watum atu dua nim nti ebedun kan a say dua na no keke wankran ene na basi ayemai de me amedi mate e wo basi mu no e de na e wo se mate se basi ne yema oka away I don't know. Bas and why I see away. Bas we don't say Aboma I feel it. I was at the address and there's a coby stra bakobi. And then more the oh. Come on. Young name preparatory. My friends will come. Medasi. Se fi ade wa ha oba ha na ho anye fra na se wa no kakra wazoye oh la no wazoye e we say coby stone aba ye dan ye ho ye ba o de Premtobre Kasee beto so ye basisia na se oguso hwe Adom TV sabre de onim se emraso se Premtobre Kasee na sabre me de nkomo awodo no nso no me de ebro ende awie na enrada na okopie mo ewo English Premier League ni mo a na ye osrokoda edema Arsenal anase Manchester City na ye hwede obetimi akasoro na enrada atum sampa Man City kire se Arsenal for na se bronya ne mu no beba na nkokɔ ne ade no ye ready a bonso mbawe a ye dibronya ne wie na nkokɔ ne dom so a na fe ball ne bo no akɔ bibia ho esanse ye dibronya wie ye eno man hyeda nkɔyie kura emfa ma Arsenal na enrada wo bra na game no ekoso na omudi ntwo eka eye miensa omuti mo baako no ukai mami a oda screen ne so no mami obeka ne yepa oye Croatia ne de hye pa na World Cup ni mo no ukai support wa wode ma ne man eye Croatia se mami ekire se woye Arsenal ni mapa ema endo adade ne se ewura ye frɛ no eye Ivana no wono ebo no modin pa e postu ye na de ama photo we agidin pa ne se enye din na egu ekire no nemum atade ne colors no a wa kire sampa se wo ye Arsenal fan na wasan atretre mu kama no eno ena kire sampa mami otum se Arsenal the Gunners sebsebe ndey omanya ekitafo a eno so konkaye panchi no officially mami efre no Ivana no ajatum sampa sebe enye Croatia man ne pe eno supporto eba no club football so a Arsenal the Gunners I know that Man City a ball meka eye mienu miensa ema omuti mo baako no wono so eye Arsenal fan a chese photo ne de efe ne jesi no wo sheda customize ye echro no 1 ena chese eno so egu akire kama atum se enye enkomo a eda fom kra
enso ehoma wosa akensie nankasa nkasa mu no so no nchebia opapa no ekotam sika dwetire pa edebefa bobuko a eno eye Chelsea ende dia wode airpa ne se wokọ akopie mu e Paris Saint-Germain asoye na wakofa Neymar dos Santos Junior na chese Neymar enso abesia kan e dia ma Chelsea the Blues ye sure say oye Chelsea fan na ote enkomo we ya anhwe beja wanim serious kakra na ebi so ebe popo mu ti se we dey nka Neymar dey be aduro dey ase okọ na homegie mu an sanka bi Saudi Arabia o ba bi said Ronaldo akoye nanso we enkomo a ahyase me no ka say openino afa flight akopie mu e wo France hwe se nkitaunde ni bekoye padiama na fe Chelsea the Blues ensaka Neymar dos Santos Junior na wabesia kan de amaboboku a eno eye Chelsea afi yenko eye ekutukubomu na yenhwe ene unim se de siye e wo Turkey no ama sports for no dodo na no etukwan a na yehu kakra kai atwudie no atu eja ne family e wo UK ene kopie mu e wo Turkey in fact okoye wa bot 3 matches pe ene wa hye 1 goal se atu beko ene wo ye de apapa ye bia ebia nkasa bi kran menya so obi ehu se de no so tie in fact ye wo boxer bi ye friend no eye abranche nankasa e de Tommy Fury na ne hukani ono eye Molly May ena ene hwe se de tia ne kunu ekwa akokon e wo Saudi Arabia na eduru se ote se ne kunu ne ba beko no ena watam omo baketwa omo ankasa ba sebsebe otum se be bosome be mienu miensa bi ena wo se da bi be ye ninkra wan hwani ya ye se de normal aircon na yakofa asem kraba papa ne ntokwa yatu ahyeda be 3 times ntokwa we ya okwa akoko nende no ebibia ba na bibia be bom edu time na bibia be bom na ya twentwen so eho ba bi ne yese ne rape ema eno ambaso the second one na no so bibia be bom na no so no amaso enti we eye third one na wokwa akoko santokwa no ena ne rese da bi wo de ye ninkra enne se ko na se etifa so a na eja ye hu se ye no edi nkra pansa onso okro eti we eye nkoma akra se na se sports for no obi etu kwan a na eno so eye ayehu kakra enso ehonom mamemfa o enwie e wo the Black Queens of Ghana so asoye na ene ko Black Queens a Ghana pa de on se e kan nanka Black Stars ene yekofa abrofo no ebe kochi e say Ghana Football Association e de bibi fofra ba yakofa broni ba a no Nora Haptel wono ena sabre wo kochi Black Queens na yesi se kochi saba Queens ni nyina obi enu a wa yusu board da omoba ase yenche ne yembo sa ena omode bobo training a ende efe no apostu mame training a wo ye wo de wom ekọ tactical board no so na wa kire o se wo ye player ball bonus se bibia duro ni ye do be fa ha ne de afa de afa ensese Nora enso de a wo de apa Queens no aso ye omo hwe nim se next month ya no omo de ayonfa kensi awdo bebre so ebe hye so eti wo de ye tactical board every ni krum abepiem ewo prampram enene wo de kire Queens no board bo enso eho nti wei eye kakra Ghana Football Association so no omo ede eba ni sika sem de besi sa time me sure sa fei ena omo hwe ama ye hu sika poti a ma me so ogie ma yenyina so enkomo ahodo a ene ye boabo ano no so no yemfa ensi ewo ha nyame ya duma enanwumre yi dia ka bia nso ye besa ba na ye de eno nso eho nkomo no ye de abro midin ede Cobblestone okumankra ba ko amaka ensuroja adura enwe no numero 1 she nipa bia boabo won ho ano ne de yakwa kopie mu ewo ye o my Ghana ye mra hye bedwam na wose mpanifo ho hodo no enka nsem ne bi mo mo sanse omanfo BTT wo mu abrabo pa wo kire mu abia ya wodi wontito no ya na dura na jo a ha adwen pa me kire kai yefu enti wo de won nsem akoto mra hye bedwan Ekubi a wofre won agboboloshi enzema traders etwese woni nye ewo kwan a bambofo bi ebeto hye wo mo so ewo edwa wo ton won niema wo mu no emu no busa wo mo na ebimu kase mampanyina bedie chief Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene pese wosu wo mo firi honom ede eho eye headquarters housing project enya dia osusu se etwa yie esenti ode nkrata akoto mrahye bedwafo anim se wo mo awo mo
Before support a good one almost omutu ye no ye papa kura wo mu sanse se de sim chama MPP aba o mi so ba betu de maka ya yofo no mu so matu kwa no maba so be sit down mama on be baby no sit down ma na baby a wotena de enye kurom na wotena nti on be baby ye no sit down maka ya yofo ni so entra bi nya adwuma ye mu bebre ye ni kunu ye makọ university ye makọ se ye bi makọ school approach $100 no bi amane ye po slow. We are not born single parents, you are dozen. You're slow. Adom kuma ne ba no deni abedwetwe amakofi boa ene gina emrahye bedwafo anemu eje nkrata yi na ode to aban enim se o hwese de o mayi mu ayeden a e wo se otimi ehwe no oboa emayi na wadwuma wo ye no etimi ejina. Engage the association and make sure there's a clear understanding and give them the appropriate location so their business and trading can go on. We don't, this is not the Ghana we know. I mean, is that how you treat a whole region? Kwasia de ye di anim ye bosumi omne de to so dunkron anya grokra e wo fantasy dome la trade fair na ne nyina ye enstroma plus enkwada no a wo mo pra henche ne hwan na di kofie e be precious embro anase Victor Chum Ampofo Renel Aboaje Gamado Somo Isaac Truth Ofori Daniel Entry anase Grace Adom Sakode koswa ne vote ma de opese wo fa eye ahenche no e di ekofie na mesre wada obetumi abeka ye ho na odon wa ye fe e wo fantasy dome ana se eye kwasiada 5 pm pepepe ne nyina ye hia nso about 7 a obehwe the live e wo Adom TV so enstroma wo say yes ren eso na mijira na Premtobre Kasee am de somo and ya wada wie me de nyina esi me de obi ase wa famu dia we ye wo hia me a e ya fra me anoche wa ba adwa se wa 5 8 wa so me mo ha